Naimbag nga orasyo amin papagayam, siyak man na ni manang yabianang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sator. Dear manang biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito'y nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanon plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuha, awan mo diti panunot ko na italinay. Kin may sa lakaya kaon. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasang ka. Naimbag nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Agyaman na manang ha. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ada ngamin problema. Anya manen a problema day ta. Ada nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayo. Ipilit na tibagi na kanya. Kat jakmat ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Ngamin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan kwa na. Ngam sineryoso na gaya. Pinay. Ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din ay tila aramidom ngamin. Nabartagak nga ron, di manang. Jak amo tayong bagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga ron, bunga lang ti arak day, Jay. Daitan ti bagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat ngamin ti mangipakita iti motibo kanyak, manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikasta? Wan, manang. Ay, kasaritam to nga rin ni Bayaw. Tamakipag naadak pa ila dito balayo. Kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day jay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot, manang. Sikatay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo ti nagugwapo ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. Ada papananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko kan ka. Mapanta iji parlor. Ha? Ada parlor yun, uncle? Ada. Hanggang man manua ka mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ika magkiti kumatang iti ara kapag sasangkwan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kahit, anya nga iti planong ita itibiyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabroad, manang. Ay katsi ka Adalataken ka day ta. Adara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you, manang, ha? Ngam, adapay mat kwartak nga ramatag. Adapay mat nabati iti urnong ko, manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rin, manang. Manipod nag-resign ang iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka matintiganas kung aga-apply iti sa balay.
Iso napanunot ko ti ag-apply lang para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kina Uncle Sator. Ta-er-er dayjay nga ulit ag ti asawa. Sana bale, tanasingpet mo't ni Uncle Sator, manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong na kadayjay nga agbarte. Di ka madanagan, manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitat benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupammat aminen nga agkursonada kan ka? Mga sawa ka kiting, taamangan numalakayan ka abaraw. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawin ni Bayawa? Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayo. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer kami ni Bayaw? Sana nakaskas daaw? No ado dagiti agkursonada kang kuana? Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabali mo nga, no di na pa'y kaya mo ti mga sawa? Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursonada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbagak nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay? Isulang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kaslag barkada ta, ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangan ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka dayta, manong. Ay, kastaman. Mayat. Awan, manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nak mo na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan na ka nga rod apagan ano dayjay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. Ada iji lugar da. Isu alipata mo day tarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakaapagan ano dayjay? Tasaanan anawaya. O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa yung mga rod ti update agency ni manang. Alanganan sa matan. Anya, kat, ag-apply ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wento, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti ag-apply iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong ag-apply ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply ading ko. No kayat mo, si Kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Sika ti para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan. Taura jak agtrabaho, at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkid di Sige nga rod, panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nak manan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mong tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na.
Agyaman na tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga akong tipod mo, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anamam mo kababae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klong kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Ah? Agpaiso? Ay, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, ket kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Wan, Lerma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusat. Diyak namin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ako unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, iti na panalawas. Tapno agpadata iti gamit. Agpadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman akirot ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay, wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Iso nga agudwata manan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtana ka man mat, Carla. Ikatan ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katuan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung ititay siya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastraken nak dito silid mo. Tada kayat ko apun kan ka. Puno ka di tinaamuak. Namama niya, manong. Puno ka di ngagkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? Nukasta, talaga nga agayan ayat kayo ni Tinay Alerma? Ha? Uwan, manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Ha? Diyak ipalubos ang maagaw na kati sa balikan niya! Ha? Anyat ka't mo asaman, Mang Sator? Inlimod ko tirik na ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarig, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang Sator, ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawit ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo dayta. Ilang pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, Mang Sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karba nga, taada na kinawatan ta. Ha? Angkal, anyat ibagbagayon. Ada na kinawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanan ti birok ti parlor ko. Ha? Sana po nun dayta. Agparparbuy ti sarita dayto'y ataw man, ha? Ay, agtana ka. Padasam ti pumanaw ta talaga nga suruton ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Angkal. Nabayagan nga mo abading ni ulit agkaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Ta sa mga nga damadlaw. Ay,
Diyak laing pagaro akas iti kinatao ni Uncle. Kat tidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo adi na inaram apulos. Bayam tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Angkay, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, sana kas ka rin at timang lipat, Emilio. Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag met para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namet. Kuna naman nga nagkinawatan niyo. At kalpas ang ti amin, kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo man tigpaisaw. Apay nagaram ka na kayaw. Ay, saan ba't kiti? Ngem, emiyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tig na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Angkal, bidot yata piya. Hinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam ginobya na kanakan. Lipatan niyo kay ni Bingyaw. Ay, diyak ka ba ilan kanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbiduta. Ti amok maayat nak babaan ti kwarta ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken ko na. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita na kay liwliwag akon kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbuka kiti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na itikasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at na nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Pagmanan nga oras yo amin papagayam, shout out kada kayo amin naragsak ngayon kay panagdengdengag kan panagbuy-buya itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kani pagayam taya Julina, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan a Julina. Agtawan na kitan iti 40. At damat kapadasa kiti biyag nga isutin na kipadrama kan kaita. At daidi na kirelasyonak. Nagin inayat kami iti husto. Tiyam mo kag nanayon daidi kinaragsak ko iti sidong ti lalaki nga inayayat ko. Ngam, dimteng ti pagbutbut ngak. Ti panangibati ti lalaki na nakasikog kanya. Tajak ilibak, at daan iti asawa ken anak ti lalaki ang nakasikog kanya. Awan tinlibak na idinagdaton. Ngam inayat kulata. Sana nagbalin atubang wano lapad kanyak ti kadat pamilya na. Iso nga inaklon ko kat inayat ko iti husto. Rugyak tag salaysay, idi kay paspas ngay ko, iti anak ko. Ala, gusto na anak ko. Agatas ka naman. Isunan. Abay, aya, anak ko. Ayat sang sangitan ti apo ko, kaya. Diyak narudan mo, nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Yag mo man tasyak man ti mangisala. Yagmaw. Ay! Bayam, arik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang. Hala, inkakit agluton karta.
Panawang tanak mo dita. Tabukodan na tirigat tag tagibe iti ubeng. Kasano ang makamirit yung kasta? Umengan, wala. Ay, anak ko. Ala, panawandak dituyin nanang. Ang mga noong tan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Oo, nanang. Madlaw akaguranak ni tatang. Nangaman niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumot ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba Di na lang amin mawatan, gata. Kaya't ko lang iparik na abasol na lang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado at aras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngambintol-tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso baybayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray na ganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang ko to kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano ngay ang mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para iti anak na. Mawatan ka tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak dahi tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Jolina, tata. Amangan numakmaklaat ka lang ang ruli. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim a pagdatunan. Gaputay ayaten kalat ta Jolina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko gan ka. Nagbainak laan nagdaton gan ka. Taamok nga danubyo miti dahi di akong daway. Ngumita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigugan ka. Kan damag ko nga adan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan roli. Ngam maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman. Ngam naudin ti amin. No kaya din ikasar ka dagos Jolina. Ay ayatin ka nga mina talaga. Nga oray adan may isang anak mo. Sana nagbalo tirik na ken ka, Jolina. Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas ka nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangi-pangi na ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili kan kundi pangina, Julina? Tasan kan anasinaw abalasang? gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin nayatak tatang. Anya pa'y lati di mo pangayatan kindi Ruli aya. Nasingpot kan nagagay mo abaraw. Baro iti agdama ni Ruli, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kiteng tagkasal kayo. Di ka lang kagyamanan, tadapay naayat amangi kasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aglo naman ni Rulay. Ganya di panggandang mo. Iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay, ibagamkan ko na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rulay wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin ko na. Tanagagat abaro. Ay, jak amo nanang. Aging gangamin itakot ti payla ama ti anak ko ti ay ayatek. Awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya? Uwan nanang. Di kan mang namnama iti pamilyado a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan.
Ket adaken ka mangedeng no aklonam ni Rolly wenno saan. Sika ti mangedeng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ang masida. Takasano, awan mo ngamin anak, amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan ti naganak da ti panunutin da, saan ta jay mo't pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lang mukon, Julina. Naladaon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiting. Nagyamang ka kitay. Kaya't nakalata ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa'y lang mag. Saan ka mo tinanasin aw abalasak? Diyak ayayatan ni Rolly, tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan, talig. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya kon day. Marigatan akong nagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly kunam anak ko. Uwan, ananang. Inaklon mo na ya. Uwan, nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Diyak kumakaya, tawan na rik nakkankwana. Ngam kapilitan, tapno mayadayo akon kan ni tatang. Ha? Diyak kun maanusan adang danggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Rolly. Ay, agawa nga rog tagurnong, Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagat ka ngagpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan daya pagkasarmi kini Jolina. Kahit numalpas ti kasar ngay, at dan busbusam ngagpamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo Si didengag dagbal nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, birhen ka pailan, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti manang gunda, waya babay. Kadwan tiwae, sita na babay. Pasensya lang ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Yung nagbaybayak, sumimbot tumalag, Jolina. Di ka madanagan, mawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pailaan nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikay kong asawaan. Kat ulitag malang nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. kanya nga abalayan. Yawi din ni Rulit anak may. Ta inkasar na matan. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bestre. Ha? Talaga kas tabalayan. Aguraga. Apay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pa abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak may. Wen, amok day ta. Masurunak na rod. Tanagado mabalin ng asawaan, ngamjay pa'y. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malagan. Tatang, nanggag ko amin ngayon bagbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iji balayda. Di nakayat amanugang. Manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Yung nalpas mo't ti kalay sayo. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kiday ni Ijabalayda. Agyamang ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgan na ti anak mo, nga oray saan mo't anagtao kin kwa na, Jolina.
Ato yung tinapasada kiti nagmalam. Agatan ka mo tiniti kagawaan ti anak ta, Julina. Ay na, agyaman na, Crowley. Sumagmamanon ambulan ti panagdandatang ang nagtalina idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nam Anak ta, Julina. Takasla anak ko matanda anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayatin ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tata, awan kwarta nga gam ko. Itid ko ngamin amin kini Julina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba ba di makwarta mo tayo? Awan tata. Inkay mga iba kini Julina. Ay, sana. Imot na dyan anak ko. Ibagbaga na pag bishop ti daw-dawatan. Saan mo? Eh, Api-api na ayabandak diti balay tatang. Kan, asino ta kinlugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? ala, sumbrek ka. Tapno makitam no sino takinlugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, apay nga da ka ditoy. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag magaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yun, ti agdan naman ay. Anya, ala, apay nga kastamot hindi bagbagayo tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalasog? Yung bulnuti ko na ni tatang mo, Julina. Sorry, no pinanawan kay de. Natayan da asawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man ni Julina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwang anak mi. Magdamot may isang anak tasan ka di. Ang sublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay. Manong atawan niyo ngagdindin na kinarulay. Yung awampay mo nagbaliwan si biyagyaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapol, sang kasakmul matgilan di asawam. Isu asinam kitay. Uray tako na mag-itay. Ani Rodrigo magtiayayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry Rodrigo, di kan kayat. Ayayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na akong kayat, Julina. Gamkid daw nga lahi kong tanakta. Agnaitan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanakta. Sana bali, tadamot ang duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin at ipampanunutang nga aramidan lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mat ayayatem lata ti imuna anubyo. Diyak ko na ayayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Eh, panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag, isungag subligang kingkwana. Agpanunot ka mamad lakay. Laklakayan kan, ngamdi mo pa'y ammo mati. Ay, di dak man isuraw. Amok tararamidag. Nagkasarda role kan Julina. Apay apag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, Jack kayat. Yeah. Ni Rolly nga rutay ayatag itan. Jack maarami ti bagbagayo. Jack kabaulan na sinaan ti asawak. Naay, danga. Di mo usaran tapanuro mo. Sinaan ni Rulay ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan ka magtan. Ay, O anya, bakit? agpili ka. Pilitam ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan ka magtan. Agdalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngam jak ingkas kaso.
Nagsasarita kami at aloy ti asawak kan ni Rodrigo kat napagnumuan mi asuportaran laangan ni Rodrigo ti anak na kanya. Ngamkit di, jakim palubos amaala na ti anak ko. Kat ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyamanak iti kastaunay. Gapo tauray sana pudpudno nga anak ti naunang anak ko, impateg na iti husto. Kat ita, adan iti kolehyo dagiti anak may, naggraduar maten ti nauna nga anak ko, kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Julina. May saka nang ipanagnak, ani ayat, kat masursuro ako nada. Nang runa, no pasig a kinasaya at ipakpakita, when may parparik na tay tao, amasaknan kan ka. Tatay ko nada nga rudan, ugali ti kang runaan nakitaan, saan kat atila nga when wakin ruar apasat ti bagiti may sa tao. Makaisamakmat kan ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Iso matentayan ti simpat sana. Jay labagi na ti pampanunutan na. Kat dinan pinanunot ti ibu nga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas kan ni Rolly. Anak kasing-singpad kan nakadungdungo nga asawa kan ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Julina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal may sa. Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar san napudpod no anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko pa'y drama. Ititawan ko na suro ka 40, baruak pa'y laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Papanam, Edgar. Ijay syudad atatang. Kas iti singaw, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit, kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Napayagan nga istoryam dahi ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto adan tulat ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan titawan, Edgar. Alo ko yung tinubyam, tagkasar kayon. Madanon tulat ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayin may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at magtain may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hinga day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngumawan pagbayan ko. Sana problema day tang. Nagdakwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsamba at tinangina presyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahil tinay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo tipay kasar kanyak? Wen, ng pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay. Rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngumawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho dyan nobya ni Insan Edgar.
Sales lady ka no, iti may sa amol ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan nga agnubyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raod. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Jak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano? Saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka na tinubya na. May mayat kumamalaang mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong dakanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mo. Ngam awan pa'y mo. Jak amo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sa? Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti panagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta, Insan. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business Dante kan uncle, tada pwesto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta, Insan. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka man ni timulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, Gar. Kung tatang, tapag saritamin kinisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Amom pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sinabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Yun, ibaybayag. Tanday, mapaadan titawag na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manay. Uy, pinapanaw nak iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali Tasan kami mo ta nagkasar. ay, una yan ay Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masalutak payla ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto gumagatak na nang. Planok nga roti agsubling agtrabaho di syudad manong igar. Kasla masalutak mo nga agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbatan nyo ti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anya. Sika nga manaw. Damag ka, kaada kanunubyam e syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalo kuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibaybayag manaw. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam kiting. Ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man ti abastaw. Agyaman ak Edgar. Ay no, mababaiнаkan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngamin kaasawa ka. Ha? No payawan pa'y napasamak iti nagbaitan ta. Panagri na kaasawa ka. Uray siya Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali at ititig ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Kasta ka di. Isong awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasarin ta dumanong kamay.
Ay, uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa ken ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-agad. Ha? Doa semestre laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Ang dalata mo lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo. 38 mo lang. Kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaga na. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok deta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nagtapasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam-am mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga urayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Tada pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka. Gapotay ayatan ka sila. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Una, tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong ah. Manipod adan mo biya na dya syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa meten asi ti boy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat Kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, kanya trabaho tinubyan ni Manong kaya. Sales lady mo't laang iti maul. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar di balay may. Mabainak mo't ngamin kan ka. Kanayon ka apaayan. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo. Basta saan tapay lang nga agkaskasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balay yun. Saan? Saan ka apirsahay? No talaga di mo pa'y kati pa'y kasar kanya. Respeto kami na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Ngayon doon na. Agrubwak ka. Tagawid tayo di balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino ti nagluto niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Masyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat may amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayo, anak kaw. Silya, isuga na ng kintataw. Naimbag nga oras yun, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay na, nabayagan na kaya da ka makita basang. Iswa na imbag mo tata, nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo Ha? Ha? Danay, ni Silya, kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No, kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Amang batin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Ay, panawang ka pa diti balkon tayo naman agsodal iti nyab. Uminom ka man iti tubog ti nyab. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak.
Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ng tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti husto tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanya. Idi na mo ang ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisana! Gapo siguro itipan na ka-stress ko. Iso naalisana. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tap na malipatan ka. Ngam di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ayayatan. Please, amumot asika ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasim. Pakawanin nak, Edgar. Ngam no amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Lagi ngita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, ah? Amo man, o kasano ti panagayak ko kang ka? Nari na maday ta. Ang mapay ngay ka lang na utay. Pakawanin na kumain ka. Ni Dani ti ayat. Manong, pakawanan na. Mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnaman ni Silya mo gaham ti bagbaga manubya. Nagsubli ti sigud arik na kun kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akasto ti mabal pasama. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawal ka na tinsyong ko kung kuwara. Pinangnamnaman na lagaya amit yawan. Awan po siya. Kasto lagaya di subad na iti aglalapusanan. Ngaya ngayon pa ko kung kuwara. Pati dagiti naglakwag iti natangamulat. Inintag ko kung kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay atag-ngarod na itasilya. Ang yaman naman, napasaginan na malagayam. Ay, Pasensya kan manong ha. Ay, awatam ko matigasat mo. may saka may. Nagsina kay lang rodon, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ito, manong. Hanggang, ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Umano kayo dyan? Sana dito iti pag naitan niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagruro pa yun, ha? Nay, nanang, dakay mait. Sumrak kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, Danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, nagdandan na kayo kinisilya, Danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho ko, nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. Nukas ka, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya, Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady nga, nagbasay. amumot gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun ta anak yo kada kayo nanang. Kanayon kami lang nga agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamot anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang nga ya. Nagsina talang rod ideng. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit nak.
Malalaala, husto daytan. No kadayon kayo lang agapa, nasaysaya at lang agsina kayaw. No, kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Huwag manang. Makaumat yung ugali na. Sublatang manan ano kaya mo? Anya? Una kita pa nagkikitam kada taon, danay. Apa agbibisina kiti babae. Ha? Agbakala barawon, yung ti sublatek ti subsobram. Ah, Ni uray wawamay. Uray sa anak kagwapaw. Amok ti agpili, ti agbaling nga asawa. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata, dadya babae. Inungong tak nga rod ti kabsat ko gapoy ti kasjay nga imbaga na kanyak manang biyanang. Kasta nga minawan respeto na kanyak amanong na iti kasjay nga imbaga na. Nagsina nga rod dagiti dua ket nakasarak manen iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngem siya awam pay nobyak nga ginggayta. Tawam pay met makita wenno pakarik naak iti ayat. Ket nugasat ko ti agbaak abaro awat taklatan. Alakastan, to'y paghayam mo, Edgar. Talaga kasta ni Ayat, pag-ayam ko. Saan nga iti amin nagundaway, katragsak ti mapasaram. At damat lata mapadasan, wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak bayasar kam ni Ayat, sa ganaam lata mati, mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit, talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 titawan na, santo na asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wan nubin nakitan, itipan na asawa. Basta lakit din naragsak da adwa. Buena papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Edgar. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat mo na inyor nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, papagayam na imbag nga oras yumanan. Siyak manan ti pagayam yo ni manang yo biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag ita akan ito. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tay drama kanibasa ita kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Ngam sakbay na, kablawan tay pay da Ma'am Rosie Dakayanan, kastamatan kani Arlene Palentino, ni Aida Garcia, kani Larry Sabal Rofel, kastamatan kani Irene Grace Morales. Kastiman ti surat ni Pagayam Lisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat-natan. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me, isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw, paran. Dahito'y short pan, kan tube ko, kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, baba na ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Well, di ma. Matungpal. kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado bakit? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ang lukat ni Nanang dito pwesto na? Huwag nga ron. Dala daw la siguro Inawagak ni Tatang, kit ko na namot anasa pa arim mo rin balay da. Kastaya.
Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang buka. Ay, yun nga rod Sapay na pintas ti ayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod. Sana kas dito'y pwesto ta. Medyo na yun basit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit diyan. Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape, anala daw kayo. Ay da. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, nana. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaan na, isuan nagsuotak iti kasoy. Isuwa baybayan dak, wine. Ginay, anyat sida inyo inton rabi ay. Gumatangak to iti bangos, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyo man jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaaway. Ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Iswa, padigwan yun to man jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akas lanak, kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman na kanak raw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Nay, saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayo. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga raw. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni nanang. Man nga agawid iti nasapal ay jay. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa rumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iji palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito yung balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana nang lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni nanang. Kananawaan nyo man iti kasjingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngumkas lakay kayat namat. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na dyan eh. Apaan nak no pakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-nuyan yung amin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na Ay na, di nak mula denggan di nayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta dyan eh. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima, kunam kadilatan. Nabayagan nga ag day-data. Agam, nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti, kahit mo ayawag ko kan ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Uno, loves, uno, sweetie, kasjay. Uno, babes, no iso. Saan makadlaw dan ano kasta ti awag ko kan ka. Ipulong data kinila kayo mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod lang ang ti relasyon da. Iso adita ipadlaw, Nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudu ata mo dito'y hotel. Di mo lang mo ang mga no at the CCTV dito eh. Nariga tayo. Iso Nana kumalaktan ti awag ko kan ka. Okay? Sige, Garod.
Sika ti makaamo, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwesto, Nana Jima. Jack pa'y binilang. Yan mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan nana. Hay! Agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabutang mo may. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurman kan sa mo ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Taon kinapod mo dahi tayo ibang bagam. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Hay! Kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayati kayat mo. Kanayon na ti panagkuyok sa. Halala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road, Roland. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakit? Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, kat agyaman Ubing ka ba? Bakit? Agyaman manan. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siya nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisig idatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Nagitikid di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adaman ninja lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Sino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikat customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Sino nga tangay dayta? Ay, tinasayaan. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jima. Ha? Ke papanan yung Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kastaya. Apay, saan amabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang day nga outing, Ming. Ay. Bayang, ayun doon maminsan. Duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisam. Kano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y taluribo. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo talaan. Ano yung aliw ribo, Nana? Anya? Alam, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alam na, Nana. May sapay. Hey,
Inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, glakla ko na. Tanda ti panagayat ko kang kanayta, Jima. Agam, amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti agakam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, ana yung alimaribo na Jima. Sige nga, Rod. Agam, mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na ko nawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayuna kunti kwarta, Roland. Ang lakla ko iti pipino day jay. May agsingsinger. Ipaw-paw-it na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment kat nga road, ti pamayak nga bayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung amin-aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay sadan, anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws, o di itod na iti sa bali ti pipino, wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anak kam nga usaran da di pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Kaya nakgumatang iti tsinelas ko. Manang, mabigbit mo da siya lalaki. Ni, dayjay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan manang, ano kayang anak ka nasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar naman siguro ti pamilya na andito yung mall. Oh, anya, umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan na Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima? Bay amday ta subad-subad. Roland, at ta ibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunay. Sus. Inja kayat na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga abangtan iti pagnaudanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot jak mabalin di maturog iti rabi iti daos mo Ta birukan nak ni nanang ko iti balay may. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi jak mabalin di maturog iti daos mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako hindi paran. Uri di mo sinaan mo takasi mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. Awa mamok ka nagbasulaking ka. Basta agsinadan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabali, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito ng aramidong kanya, di mabakay. Awa mo nagbasulaking ka. Nakasingsing po ito, magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Ngam sana nga balew ti panggedenggaw. Anya ka din day tangararamidan nyo, Nanang. Ape asinaan nyo ni Tatang. Una, tanauyong kanyak.
kabkabilon nak. Bugbugkawan nak. Kan parigatan nak itibaon. Saan nakasta ni tatang nanang? Ti kunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw ti kinaulpet ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak. Jaklay magbaga ka na kayaw. Itala amay bagak. Tadyak ka maulanan. Isupag na siyaw. Tadidak pakibiyagan. Niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun dayta. Manipod og bingta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Uy, narod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamag ta. Di kakpakpakita. Tapaliiwan taman ida. Wen manang. Simragan iti balay simrakan ni nanang. Oh my God. Ang ginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang. Huston samot ti atap kong adda relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta? Agpada ta iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan ka tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Rulan, adda tao. Mabitlaeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita tak dito. Paglumak ngay. Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaeng di tasirok ti kama, Rulan. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki. Kaawan ko nakmay. Kas makita yu bay, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito di bagbagayo a customer yun, nanang. Wan nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay, At da relasyon nyo iti day dya lalakyan niya, nanang. Bala, aklunak man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Saan kumama atila ibagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod mo ti ibagbaga ti inayo nga dan relasyon me. Na, apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan. Agpiso man. Aggayim talaang nara. Pudnaw magkuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan sa ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangir kinina Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid tinayo kanyak. Ngam bayadak ngisot kaya tiyo. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan. Hinayat ka pa mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaan di mga yaet kanyak, nana. Inalaan di pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuotap no di mo magkungkuna. Sige, bayadak, dagiti na itid mo, kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita ka. Anya? Kunana abaraw, gamada mo gaya masawan na. Nagpalilaw kiti dayjay lalaki. Ala. Pagnak yun dayta, anapasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan ano, damang pasablog kada kayo.
Agpakawan kayo kami tatang. Babahin ako ni ti abayaw anak ko. Awan ti rumbang apagbailam, ti mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatun kalata, bakay. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimat laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel me. Naminsan laang nga nailawan ti namay kat di nan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni Nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan damayon. Gapulaang iti day dya lalaki. Nga uray kwarta laang ti habol day dya lalaki. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa, dito'y darama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen.